بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه لبيت أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آده ميدوك موضوع كميوتي حساب اللو لبيتي إزة ترنا إنجودا غنوانه بيروير ناما قيام الدوه غهيغا بيروير ناما نركاتري كميغ واحد الله تبارك وتعالى ekalaange ufeddevi insanunna jinninna adi ehenihem makhluqatahuge hisaab belleve duwahe qiyamat duwasse baad Allah tabaraka wa taala mige eta sate kahare kurin kirtu qur'an baawalevi iruga hisaabu bellevun kaari wamun anna wahaka ekavani algon menna angava inzaru kurawaf ekalanga wahi kurawani iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun mistakunge hisabellevun kaari vejje mistakun wani ghafil kamigge terega munu aburalagen wahaluga Allah tabaraka wa taala ureduma faafaya kusuge terega mihum wani qiyamai kandelifawa wagutu jehuma ekuga ekam vegendane komme kuriya waangonna kamaki karigawa kame ei durugawa kame no Allah tabaraka wa taala algon men insanunge emmeha amal tahuge hisab allawan hisab ellamuge maaniya ki qiyamat duwahum Allah tabaraka wa taala ekalange emmeha miistakun ekalaange darbaruga hisab bello mattaka baatibbeun ebami hunna suwalu kurevun ebami hun kuri kanta duniya matiga konguluno amaltahuge wahaka ekamuge khabar nuata ekan ebami hunna handan koddevun ei hewamalu kamuga vias ei nuba amalu kamuga vias ekan kamuge wahaka ebami hun kuri kantan ebami hunna handan koddevun wefulunni Allah tabaraka wa taala algon men faala sirruga kura emmeha kanta e huriha kameg hisab allawan e duwahuga hisab elleve kama meduga kirt qur'ana man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadis bas fulutakun adi ilmuweringe ijma ittifaqun engi kashawarwa kamaki qiyamat duwahun alutakunge hisab allawanika Allah tabaraka wa taala wahi kurawwafawe wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah tiyabamihum faalu kura kankama adi tiyabamihum wanghana kura kanta Allah tabaraka wa taala ekankamuge hisabu kurawwani ekalaage darbaruga adul insafun emihaku ekuri kame emihakan hadan koddeven emihakan e ma'lumat devene Allah ge darbaruga be insafun kanten nukurven huriha miistagun algon men emmen ves himenu shamil wa gota adi mige kurin Allah duniyege levviha bayakues adi mige fahun annane ha bayakues emmen evve shamil wane gotaka Allah ge darbaran ekalaange emmeha miistakun ekkurava befulne gada kiritiwanta hikmavanta kuladumvanta mativeriwanta ilah algon men duniyega kura emmeha kankan ekalaange malaikatum meduveri kuravva liuvva rakka kuravva evve secche gelligen oligen nennuveddane hitamme kudakame vias hewakamuge teren hitamme kudakame vias adi nuba kandattahuge teren hitamme kudakame vias ekame lievi
rakka kurevi qiyamat duwahun hisabelle man husheligendan Allah tabaraka wa taala kandaluwa famiwa bodu biruweri nama nurakka teri duwaha algon men samaluwe rakka teri wanje algon menna duniyega diriwuleruge engenjehe en haqiqataki algon men kura komme kamaka meduga ekalaange hazratuga suwalu wewe kan ekalaange hazratuga algon men jawab dari wanje kan Allah tabaraka wa taala hisabelle mattaka faba wodigen wan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa malaikatun safsafa eturigen wa iruga Allah jalla jalaluhu ekalaange zat fula ekashigen wa gotan ekalaange faba wodigen wan ei waran undagu ei warab biruweri ei waran naaman duwahe duniya matige eduwaha kattaka tayyaruwe he amalu kuri mihakam menuwi ei biruweri kama naaman kan intihaya gosfawa duwahe Allah tabaraka wa taala emmeha mistakun ekkurawwa emihunge hisab bellewmuga kurige ummettahuge mihun vesekkurawwa adi rasulu be kalunna nabi be kalunna suwalu kurawwa ebe kalunna hawalu kurunu masuliyat furihameyan ada kurevvito suwalu kurawwa adi mi umme Allahu emme maak kurevvi umme nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge befulun e ummatuge mihun nabiya sallallahu alaihi wasallam himen wi shamiluwa gota ehen rasulu be kalunna nabi be kalunge risalat Allah ge risalate befulun teduweri kama amanateri kama ekkom for koddin kaman hekiwa bayge gotuga mi ummatuge mihun wegendan ei warabbodu duwahe emmeha nabi be kalunna rasulu be kalun ebe fulunge gaum taka Allahn ekkawwanta kurumasha adi ebe fulunge bas qabulu kurumasha Allah ge deenan uluma gowalu mad dekolu hada mundiya mihun qiyamat duwahum wes dekolu hadan ehennam wes heki hojje Allah tabarak wa taala qaim kurawwane ei mi ummatuge befulun naki hekiveringe gotuga Allah tabarak wa taala zumar suratuge fastolas nuwana ayata haddihawana ayatuga bayan kurawwa fawe wa ashraqatil ardu binuri rabbiha Allah jalla jalalu ekalange nur fulun ei bimuge veri Allah tabarak wa taala mingandu alivegen dane wawdi'al kitabu waji'a bin nabiyyin adi amal tahuge faik bevvevene nabi be kalun hazir kurvene Allah tabaraka wa taala ebe kalunna suwalu kurawwan ebe kalunna hawalu kurawunu masuliyat teduweri kama amanateri kama kon ada kurevvito ebe fulna suwalu kurawwan waji'a bin nabiyyin washuhada adi hekiverin hazir kurven ei mi ummatuge mihun hazir kurvene waqudiya bainahum bil haqq haqqu gotuga mistakunna meduga hukum ivvigen dane wa hum la yudlamun ebe amihunna meduga be insafun kandannu kurvene wa ufiyatu kullu nafsin ma amilat komme nafsevves e nafsek kula kanta kawe furihama jaza e nafsakal libigen dane wa huwa a'lamu bima yaf'alun ebe amihun kuramundiya kanta ekalaange moladden wodigembe be kalunne ei wara bodu duwahen ei nabiya sallallahu alaihi wasallam edduwahegga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ge arihuga ediwada gati kirtu Qur'an kiyawa vidaluwas ekalek faanu vidalwani Allah ge nabiyaye simanna kiyawan vitoye efe bawalevuni kalek faana ei kalek faana ma molak kiyawa vidalu wevene ma rangala denewada gannawane nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ehem mihun kiyawa adu estiman kalek faan assavam beenum fule Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kirtu Qur'an kiyawamum vidalum wadagati wadagen fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida nisaba vidalu vitana nabiya sallallahu alaihi wasallam ishara kurvi hasbuka fudijje madu kurawwash
ehinduga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu vidalwani timan kalek faanu balali hinduga faida ainahu tazrifan ekalek faanu ge delo fulun karuna fodu faabaginde Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ya mahshar duwahuge hisabellumuge e biruwari kama nama kama adi ekalek faanan hawalu kuraifawa masuliyata ekan ekalek faanan ayatuge aliga handuma fuluwegen dani nuwata ekan ekalek faana tasawwur wegen dani Allah wahi kurawani fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid ihinin hewani timan Allah hekiverin hazir kura hinduga wajina bika ala haula'i shahida adi emihunnan hekiwa bayge gotuga kalek faanu hazir kura hinduga Allahu akbar emme man nabiyya ashraful makhluqat Allah tabaraka wa taala emme boda lobi kurawa insana ekalek faan hazir kurawani kurige ummattakan hekiwa faratige gotuga lobeti izzetere akhunna tunne ei adul insafge duwahen ei evves mihaka meduga be insafun hukum kurevene duwahenno hisab ellevene koffawa huriha amale belene Allahuge darbaruga insanunna jinninge itura ehenihem makhluqat avves hazir kurven en echen ehen echaka aniya veri vefawa nama e aniyage badalu edwa hum hifade vene Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ge hadis fulakun sabitwa gotuga dalu fala fahunna bakari ek dalu nufala hunna bakari vefawa koffawa aniyage badalu edwa hum hifade vene maniyaki kitamme kuda namoves janawarunge terega himene echekam vias aniya veri vefawa nama ege badalu hifade vene ege fahuga Allah tabaraka wa taala ge izna fula etaketi veyya vegen badalu vegen dan lobeti izzeteri akhunne lobeti izzeteri ukhtunne algon men eduwa kattaka afuri hame tayyar wange beje Allah ge darbaruga algon men kolatti be duwa huge birwari kama naman kamun salama vumattaka heo amal take duniya matiga algon men kurange beje heo mihunge magu algon men ikhtiyar kurange beje rangalu goy algon menna varas saaf duniyaga dirulumuge terega farad fasnamada rakateri uma heo amal tak gina kurma mam bafange hakku taka rakateri uma darin heogotuga tarbiyatu kurma tima ufalanji fawa emmiha masuliyata teduwari kama amanateri kama kun ufulumaki madama hisab elleve duwa tayyarwa miha qur'ane heo amalta ya khilafa eduwa hoge matin handan nattala duniyaga hitan eriha gotaka tima ulemongos Allahuge amuru fulutaka khilafuwe insanunge haggutakan aragane duniyaga emiha milleyan hitan eri gotakan ulefa Allahuge darbaran anna miha yaki ei mujrime ei kuvveriye ei faafaveriye Allahu tabaraka wa taala wahi kurawani wamtazul yawma ayyuhal mujrimun e mujrimunne tabami hon effara wakinti beje salih altakonna abamihum wakikureven abamihunna meduga hisab elleveni tafatu gotak lobeti izzeteri akhunna aftunne Allah tabaraka wa taala ekalage insaf qaim kurwa hinduga emmeha makhluqa takunna meduga insaf qaim kurevi janawar taka meduga insaf qaim kurevi etaketi veyya badal kurevi genda iruga insanunge terega nuba ko duniyega ulunu mihum ebamihum ummeedu qur'ane ebamihum ves veyya badalu wegen daane namay ennamay sei ekam wegen daane gotennu Allah tabaraka wa taala ekan egota kandalu wa fanuatiwe e fursatu ebamihun nallibigen nuwane lobeti izzeteri akhunna aftunne qiyamad duahum hisab elleve iruga tafatu degotakan hisab ellevigende eggotaki lui gotakan hisab ellevu anek gotaki udago gotakan hisabu bellevigen diyu hama ya ekuga mi ummatuge argina bayaku evves hisabaka nuda suwaruge waddawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam ves algon menna vani bayan ko devwa ekalek fan bayan ko devwa fave mi ummatuge tereng haddiha has mihum evves hisab ellewmaka nuda suwaruge wannane kama Imam Muslim riwa korabba fa mi hadis fuluga
تركلفان بيان قرباني يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب حسابك نودا حدها اسميهم من أمتهم سورجي وناني ورن مفاور خبره الله يبيكن فرصة دبي نوتين يوم الدبي بيكي ورن هيو بي الله تبارك وتعالى مي هيو رحمتك همنني كم بيتو أصحابه كدن سؤال قرباني قالوا ومن هم يا رسول الله اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکم بیتوئے ابے سیساو بلو مکان ادا سورگ ون حدی ہاسمیہن نکی ایکم بیتوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابے فلنگے صفتک بیان کربی قال هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون وعلى ربهم یتوکلون ابے امیہن کے صفتہو کے تیرے گا بلیویم فرواہ کے گتگا ہونو کفا دگنو جسن کہا එකන්තත්තන් නුකුරුම අදි රුකියා කුරුම මීහෙගේ කිබෑ නේදුම අල්ලාහු තබාරක වතාලා ය ෆුරිහම බරෝසා කුරුන් හිමෙනේ අල්ලාහු තබාරක වතාලා ය ෆුරිහම වකීල් කුරා බයකු අල්ලාහු තබාරක වතාලා එවස් හිසාබෙන් නැති ස්වර්ගේ වද්දා බයිගේ ගොතුගා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයාන් කරවා ගනි බේෆුල්නේ අල්ලාහ මෙදුගේ ඉතුබාර් Allah meduga yaqeen kan otomaki waram muhimmu game duniyaga diriwulumuga tafatu ekeki kankama dima vedan ammati datiwa halatan atu vedan tima nuba magutakun hingam wiye hitan ara halatan meduwer vedane shaytanage waswahuga nuata shahwani eduntahuga miha helligen higadane waguta duniyaga diriwulumuga meduwer vedane ekamako Allah tabarak wa taala wakiluko uredumakawa komme kamakan nuuneke bunan tima hibwar kurange bejehe Allahu tabarak wa taala birwetuwe taqwa veriwa mihege gotuga hayan heda kurveto masake kuranje efada mihun naki ei nasibu werin naki ei Allah ge darbaru garakate rikama aman kallibigen babayak be kalunne Allahu tabarak wa taala mahshar duwahuga hisab allawa de gotuge tereng ek gotaki ei emihege amalta emihaka hushelu Allah tabarak wa taala bain hadis toga bayan kurvigen wa fadan ekalange alaya rakkaterikama himaya devva ammu mihunge nan adu nive gota himata rakkaterikan devva ene kureifawa kuttakuge matin ekalange nan hadan kod devva tiba miyani kame kurimen nunhe tiba miyani tanegga miyani iregga miyani faafe kuri mennunhe egotan Allahu tabarak wa taala enen handuma koddevva miyani faafe kuri mennuhe emme fahon Allahu ge ala ekankaman ebbaswe iqrarwe ena den halaku edane den nimige higa adane ena salamaten minjumen nenhen ena hiwa hisabadda iruga Allahu tabarak wa taala ena mukhatab ko wahi qur'ane duniyega timan Allahu tibage efafa forwa devvime miyadu iba Allahu tibayataka efafa fussawa devvame lobeti izzeteri akhunne hewlafa mihun rangalu mihun emihunna faharegga faakassage higadan faharegga noba kamek emihunna kurvidan ehennamo sawas sawahan Allahu ga magan eburi rujuwabe tawba istighfar kurmaki emme muhimmuge timage mule hayatuga heo goin hodam masakeko heo mihunna ekugabe en ule mihunna kurave bay kuttaka bay faafata ekalaage fussawa devva ekalaage rahmatuge terega ekan emihan afu kurawwa kammihin huri iruga heo mihunna ekuga woma heo amaluge matiga demi hurma heo kankamuge terega wagutu heda kurmaki ei warab beenun teri waram muhimmu kame ni hadis fuluga algon menna ege midani hisabellewmuge eggoy ei luili kon hisabellewon ei faseha kon hisabellewon ei emihage faafatahuge wahaken emihan handuma kurevi koddevi emihan ekamuga Allahu afu kurwa maaf kurevu be fulne devana gotaki ei nurakka teriwe ei sualu kurve hisabellewmuga emihage amaltan emihan husheli ekankan kurevuni kiwweto emihaya sualu kurve hindu egota sualu kurven fashafi kama wani nama den hisabun salamat rakkater kamen nonnan
صح حديث فلق إمام بخاري رحمه الله تعالى قرهم رواية با حديث فلق أنني من نوقش الحساب يهلك إميها حساب اللومك مناقشة كورين فشافية إتر سوال تنجينا كوريمتك وان فشافي كما ونينبا حسابون إميها كهلاك وجن ديئي إميها كسلامة النتين إميها كركاتري كمن نتين لو بوا إمها إزتري أخونا أختنة مي بيروري ناما نركادر توها التيار وداغنبا إم فرتما حساب اللبني بسالغن مننا حسابه أي ما النبي صلى الله عليه وسلم کے امت أي إم فهو کے امت كما حساب اللومغا إم كورين واني امت نبي صلى الله عليه وسلم کے حديث بس فله امام ابن ماجه رحمه الله تعالى کے نوا فوه حديث فلوغا بيان قربا فوني نحن آخر الأمم وأول من يحاسب تمنى من نكي أمته كترين إم فهو أمته إكما كو إم أوهان إم فرطة ما حساب اللي ميهن لو بيتي زتري أخونه ألغن منك حساب مولي كائناتوغا لفون هريها إم نفورن كورين حساب اللي بيكي ألغن من إهم ويما ألغن من إكما تكا خاص سمالو كمدين بجه سؤالكي الله کے دربار کا حساب اللوے ایرگا اکلانگے ہریہا امے نستوں کے تیرے گا دیبائیں گے بہیمنے ای کافرنا مومنو اے دیبا میہم ویس حساب اللوے تو نواتا کافرنا حساب اللو مکا نولا عذاب تو لبی گندنی علم ورنگے مدوگا دے وشنو منگے باولے اہن نمویس بڑا بروے بے راویا کی مسلموں کے حساب اللوے گو تھا کافروں کے حساب ویس بلوے کا එමිහුන් නවස් හිසාබ මෆහුගා එලිබේ උකූබා එලිබේ ජසා එබාමිහුන් නලිබිගෙන් දානක අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා අල් අන්ආම් සූරතුගේ 30 වන ආයතුග බයන් කරවා ෆවනි වලව් තරා ඉද් වුකිෆූ අලා රබ්බිහිම් قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون මීමිගො තබ්බුරේ වඩා ගන්නවා බේෆුලුන් ගෙන්නවා දලීල් එබේෆුලුන් බයන් කරවනි මේ ආයතුගේ අලීගා මුස්ලිමුන් එකේ එක්ගොත කාෆරුන් වෙස් හිසාබෙල් ලෙවේනේ අල්ලාහ් වහී කරවා ෆවනි වලව් තරා ඉස් වුකිෆූ අලා රබ්බිහිම් මීස්තකුන් අල්ලාහ්ගේ දර්බාරන් හාසිර් කුරයිෆාවා වගුතු කලෙක් ෆාන ෆෙනි වඩා ගන්නවානේ නමයි අනේ කි එකන් කලෙක් ෆාන තසවර් කරව බල්ලවාෂේ قال أليس هذا بالحق الله جل جلاله سؤال كربني أليس هذا بالحق مي حق النون هي لو بيتي زتري أخونا أختونه إسنا في كركران بجه مسلمون کے گوتوگا نوتا مسلمون کے نموگا تیبے بیکویس ایکی تنتانگ ایکی دنیا کے حساب تہوگا تیبے گمویس اللہ کے دین فرسار کرما ملام کرما مفدا کنتا کرمون بده اللہ انکار کرا بیکو مسلم مجتمعوگے تیرےگا ویس قمس ورکان باولے کیرت قرآنوگے آیتن امیہن عملین ہداگے ملامک کرا میہنگے باولے اللہوگے عزتا کرامن نگالم مسکے کرا بائی میہنگے باولے تفاتو ایکی ایکی ہڈی واہکتکا ملاماتوگے بستا نیس میڈیاگا حصہ کرا میہن انسانوگے تیرےگا باولے لوبیتی عزت تیری اخونا اختنے اے ہوریہاں امم ویس اللہ تبارک و تعالی کے دربارن حاضر کروان حاضر کرو مفہوگا می سوالو امنائی کروینی الیس هذا بالحق اللہ کے حضرتن حاضر کروین کمن انکار کرا میہا محشر کروین کمن انکار کرا میہا حساب اللوین کمن انکار کرا میہا کیرت قرآنو کے می آین علم بلم مراجع کروا اکلاگ وحی کروانی الیس هذا بالحق می حق نون ہے uriha mistakun hazir kurevi Allah bayan kurawani yehinduga kon jawabetto den onnani uriha emmenge jawabaka wani qalu bala wa rabbina Allah gandi buname adi kiyenge ei hagge miyoti mikan ebe emi hunge lo macca fenna emi hunge lo macca fenigen da hinduga emi hunge kaman ebbaswane adi kiyenge timanna menge veri rabbe emi hum bunane Allahu eba mihun duniya matiga e dekki wahakataka ekuri kantoge saza devman amuru neruvani qala faduqul adab ekalaga wahi kurabane azabuge raha
තියබෑ මීහුන් දෙකේෂේ බිමා කුන්තුම් තක්ෆුරූන් තියබෑ මීහුන් කුෆුරුවේ ඔළුණු කමුගේ සබබුන් ලොබෙති ඉස්සතර අහුන්නක් තුන්නේ දුනිය මතීගා අල්ලාහ් තබාරක වතාලා ඉන්සානුන මුහුදහ දෙවවා ගුණා කොම්මෙ බහකන් එකලාගේ කෝෆායෙන් නුෆනුවා කුරා කොම්මෙ අමලකන් අසාබෙන් එකලාගේ නුදෙවවා එකලා එකමක එකලාගේ දර්බාරන් හාසිර කරවේ දුවහුගා හිසාබෙල්ලවේ දුවහුගා එකලාගේ එමීහකු එකුලා නොබෑ අමලෙක්ගේ ජසා ෆුරිහමය දෙවවා ඛියාමෙ දුවහුන් හිසාබෙල්ලෙවිගෙන් දා ඉරුගා අල්ලාහ් තබාරක වතාලාගේ හග්ගුතහුගේ තෙරෙන් එම්මෙ ෆොරතම අදබු ලිබේ හිසාබු බෙල්ලවේ කමකි නමාදා බෙහෙගොත් අවවලු මා යුහාසබු බිහිල් අබ්දු යෞමල් ඛියාමති සලාතු එම්මෙ ෆොරතම ආදම්ගේ දරියා යා සුවාලු වෙවෙනි නමාදා බෙහෙගොතුන්නේ බේෆුරුන්නේ ආදම්ගේ දරින්ගේ හග්ගුතහුගේ තෙරෙන් එම්මෙ ෆොරතම හිසාබෙල්ලවේ කමකි ලේගේ මස්සලමානියකි මීහකු කතුළු කොෆියා හග්ගක නුලා මීහකු මරාෆියා එකමා බෙහෙගොතු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි අවවලු මා යුක්දා බයිනන් නාසි ෆි දිමා ලියා බෙහෙගොතුන්නේ මීහුන්ගේ මරා බෙහෙගොතුන් එම්මෙ ෆොරතම ඛියාමත් වහුන් සුවාලු කරවේනේ ලොබෙති ඉස්සතරේ අහුන්නා අක්තුන්නේ එමීහෙගේ ෆයි එමීහෙගේ කනාතල් ලිබිජ්ජ මීහකි උෆාවෙරි මීහෙ මං අල්ලාහ් වහී කරවනි ෆඅම්මා මන් ඌතිය කිතාබහු බියමීනිහි ෆසෞෆ යුහාසබු හිසාබන් යසීරා එමීහෙගේ ෆයි කනාතල් ලිබිජ්ජ මීහාගේ හිසාබු ලුයිකොම් ෆසේහකොම් බෙලෙවිගෙන් දානේ වයන්කලිබු ඉලා අහ්ලිහි මස්රූරා එමීහාගේ ආයිලාගේ මීහුගේ ගාතන් උෆාවෙරි කමායිකොම් එමුරි දානේ එයා ඛිලාෆා නොබෑකොන් උළුණු මීහුන්නන් එමීහුගේ ෆව්වාත්තුන් වාත ෆුරගහුන් ලිබිගෙන් දානේ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهتون إبامي هنگ فل بيمي هن دناشه فسوف يدعو ثبورا هلاكا يديمي هن غواني ويسلى سعيرا أدي نركيا إبامي هن وديگن داني لبتي إزتري أخونا أختوني ألغن من فمكو ويسنا فكرو هنگالم بي قم ميهكو إميهك حساب وعمل لي بلان الله تبارك وتعالى وهي كروا فوني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قم إنسانك يميها فين عمل لك يوم كلاغ وحي قربان اقرأ كتابك تبا فين عمل لك ياشه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عمل لك تبا ميد حساب قرا ميها كمفودية ميها قولوا لكن إترا فتغليونو إچن نونانه ei emiha kuri kantan emiha kan hamalula fenigen dane yagim wegen dane be fulne eduahuge hisab ellomuge kurin algon menge amilda nafstahuge hisab balambi umar faanu vidalu wefawa fadai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu tebami hunge hisab ellomuge kurin tebami hun amilya tebami hunge hisab kurashe lobeti izzeteri akunna akhtunne waragina kankama meduga qiyamat duhun suwalu kurebe ege terega muda hodi kinettoya muda heda kuri kinetto suwalu kurebe umra behegotun suwalu kurebe zuwan kama behegotun suwalu kurebe ekankama meduga algon men samalu rakkateri wambi la tazulu qadama abdin hatta yusala an arba hataru kamaka behegotun suwalu wejjo maddan den iyama duhun emiha ge faatila guduwa nudebene ege terega midenne vikankan himenigen ve hame gotan ahud zakar rakkateri wambi allah wahi korabani wa aufu bil ahd innal ahda kana masula kebami hun ahud takar rakkateri washe ham kashorun ahud taka behegotun suwalu webeneye lobiwa emmeha izzeteri akhunna akhtunne allah tabaraka wa taala suwalu kurumuge kurin algon menge nafsutan hisabu kon eduha rakkateri wada gannawa amilliyan nubehe kankama behi timage nafsu halahuge teriyan illa nudavva allah tabaraka wa taala devva fawa niyamathuge matin handanko e niyamataka shukr kurwa alunnan algon men wama hingawa allah vai kurabani summa latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im edwahum allah tabaraka wa taala niyamataka behe gotun tebami hunna suwalu kurabane allah tabaraka wa taala algon men emmenge hisabu luikum fasehakum ballawa adi hisabu nuballawa suwarga waddawa mihunge tereng alamen lavwa allah ge rahmata he tawfiq alamen emmenna minbar ko devwa de duniyege baajje verikan algon men emmenna minbar ko devwas wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh